Shwmae, a chroeso I Uned 14 o'r cwrs SYLFAEN. Welcome to Unit 14 of the Foundation course. Uned adolygu sy'n yma, ac yn rhan 1 byddwn ni'n edrych ar ffurf dyfodol cryno y ferf cael. This is a revision unit, and in part 1 we'll be looking at the concise form in the future tense of the verb cael. Fel arfer, dyn ni'n gofyn I chi beidio edrych yn eich cwrs lyfr tra ein bod ni'n mynd trwy'r drilio. As usual, please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercises. I ddechrau, dyn ni'n mynd I ymarfer rhai cwestiynau yn gofyn am gyniatad ac yn rhoi atebion cadarnhaol. Firstly, let's practice asking questions, asking for permission, and giving positive responses. Ga I gair ffenest? Ga I gair ffenest? May I close the window? Ga I gair ffenest? And you may notice that I said ga I gair ffenest. Ga fi gair ffenest? Neu ga I gair ffenest? A'r ateb? Cei, wrth gwrs. Cei, wrth gwrs. Yes, you may, of course. Cei, wrth gwrs. Falle byddwn ni'n ychwanegu, mae hi'n oer yma. We might add, mae hi'n oer yma. Gai fi gair ffenest? Gai fi gair ffenest? May he close the window? Gai fi gair ffenest? A'r ateb? Caiff, wrth gwrs. Caiff, wrth gwrs. Yes, he may, of course. Caiff, wrth gwrs. Gawn ni gair ffenest? Gawn ni gair ffenest? May we close the window? Gawn ni gair ffenest? A'r ateb? Cewch, wrth gwrs. Cewch, wrth gwrs. Yes, you may, of course. Cewch, wrth gwrs. Gan nhw gair ffenest? Gan nhw gair ffenest? May they close the window? Gan nhw gair ffenest? A'r ateb? Can, wrth gwrs. Can, wrth gwrs. Yes, they may, of course. Can, wrth gwrs. Nesaf, dyn ni'n mynd I ymarfer ymatebion negyddol. Now, answering the similar sort of questions, we'll be using the negative responses. Dych chi'n cofio sut I ofyn? Do you remember how to ask, may I close the window?
Ga i gair ffenest. Ga i gair ffenest. Ond y tro yma, yr ateb negyddol, na chei, mae'n flin gyda fi. Na chei, mae'n flin gyda fi. No, you may not, I'm sorry. Na chei, mae'n flin gyda fi. Falle byddwch chi'n ychwanegu, mae hi'n dwym yma. You might want to add, mae hi'n dwym yma. How do we say, may she close the window? Gaiff hi gair ffenest. Gaiff hi gair ffenest. Ond yr ateb negyddol y tro yma, na chaiff, mae'n flin gyda fi. Na chaiff, mae'n flin gyda fi. No, she may not, I'm sorry. Na chaiff, mae'n flin gyda fi. As ydyn ni'n gofyn, may we close the window? Gawn ni gair ffenest. Gawn ni gair ffenest. Ond yr ateb negyddol, na chewch, mae'n flin da fi. Na chewch, mae'n flin da fi. No, you may not, I'm sorry. Na chewch, mae'n flin da fi. You may notice there I said mae'n flin da fi. Very often we shorten gyda to da. Mae'n flin gyda fi, mae'n flin da fi. So how would we ask, can they close the window? Can nhw gair ffenest? Gan nhw gair ffenest? May they close the window? Gan nhw gair ffenest? A'r ateb negyddol, na chan, mae'n flin gyda fi. Na chan, mae'n flin gyda fi. No, they may not, I'm sorry. Na chan, mae'n flin da fi. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd i ymarfer brawddegau yn rhoi caniatad. We're going to practice sentences giving permission. Let's start by using ti. Cei di fynd mas I chwarae. Cei di fynd mas I chwarae. You may go out to play. Cei di fynd mas I chwarae. Cei di fynd i'r parc. Cei di fynd i'r parc. You may go to the park. Cei di fynd i'r parc. And now let's practice the chi form. Cewch chi fynd i'r parc.
Cewch chi fynd i'r parc. You may go to the park. Cewch chi fynd i'r parc. Cewch chi chwarae yn yr ardd. Cewch chi chwarae yn yr ardd. You may play in the garden. Cewch chi chwarae yn yr ardd. Ac i orffen, dyn ni'n ei ddefnyddio'r ferf cael gyda'r ferf bod mewn amryw o amseroedd i gyfleu'r ystyr yma o gael caniatâd. We're going to use the verb cael with the verb to be in different tenses to give the impression of having permission. Dwi'n cael. Dwi'n cael. I am allowed to. Dwi'n cael. Dwi'n cael a bit o siocled. Dwi'n cael bwyta siocled. I'm allowed to eat chocolate. Dwi'n cael bwyta siocled. Weithiau, sometimes. Weithiau. What if I'm not allowed? Dwi ddim yn cael. Dwi ddim yn cael. I'm not allowed. Dwi ddim yn cael. Dwi ddim yn cael bwyta siocled. Dwi ddim yn cael bwyta siocled. I'm not allowed to eat chocolate. Dwi ddim yn cael bwyta siocled. Nawr, beth am wneud yr un peth, ond yn y gorffennol? Pan o'n i'n blentyn. Pan o'n i'n blentyn. I was allowed. Pan o'n i'n blentyn. Ro'n i'n cael. Ro'n i'n cael. I was allowed. Ro'n i'n cael. Ro'n i'n cael yfed coffi. Ro'n i'n cael yfed coffi. I was allowed to drink coffee. Ro'n i'n cael yfed coffi. What about not allowed? I was not allowed. Do'n i ddim yn cael. Do'n i ddim yn cael. I wasn't allowed. Do'n i ddim yn cael. Do'n i ddim yn cael yfed coffi. Do'n i ddim yn cael yfed coffi. I wasn't allowed to drink coffee.
do'n i ddim yn cael yfed coffi. A dyna ni ar gyfer rhan 1. Welai chi yn rhan 2.